Khubor ka Batisi TV, lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom so po near Fire Brigade Shillong. Ki MLA bat ki MDC jong ka seng Congress haka las ngi ublay jong ka khat waiterik ubnai risau arajar arpuway kila senran lang yu kurtong jong ka seng uba Kennedy Krim uban yakun ya ki election shiteng samoy na Mauplang constituency haka sngi bishar ki kot kisla kabalalong office terekam jong ka deputy commissioner ka East Khasi Hills district. Ki MLA ki bala senran uba Kennedy kilong uba Piti Saukme uba Kimfa Marbanyang lembaru MDC uba Charles Marngar President jong ka Meghalaya Mahila Congress kong Joplin Shilla working president jong ka Meghalaya Pradesh Congress Committee uba James Lingdo bat kiway hagni ka skin ka liang jong kini ginong mi khmat kila kit bok kit ruang ru ya uba Kennedy ba undub yo ya ka jingjob hagni ka election ka bansalong haga laipo tarik ubnai risau arajar arpuway Iwan berselang ni Kennedy nama kung ka party dengan ka jutmu ni kan yetli bat konwara ka jingjob ba ban ni fresh kami nama ta kajong nang ba kipai ba kini isya ba kaji yetli kadan ba kubar kalong ba kaji yetli lang haman na thoi kala pun nang kamo kaji hiro ra to kai ngasam dan dai katu ni neklan no but immediately mentana bandra job ikini lightly consequence belong by election belong Iwan hang ni ban sunran lang yu kandidat jongi ba Kennedy diam di ke scrutiny tinggal adab mantan lang ni dena kaliang ke jongi komiti berokoi kepada bantai ya ke Mauplang constituency ni ai ke jingkit bok ke brang yu kandidat ujongi bat ke baar hangta nyeweru ya gipai ba nok snong jong ke Mauplang constituency kilong kini kilong pagi kun samla banai ke jingkesan yang dipotong jong sen kongres ke jongi kemolong menta ngem don kam mon principal pai ba ki i bet bisa ya ke jinglong ke jingman ko state ke jongi ban ngem aptotin idon ke jing soskam bau kandidat ujongi ko su thong jong ke jingjob bat om tang kandidat jong ke Mauplang dari jong ke Maurung kenang kumjuru kitbok ke yang da komenta karaja bala na ga singi sedang banyak menteri penyerap campaign ni kandidat ujongi ban increment scam pada gejing trace tamlang bat kumbolong mentahi kamdan gono-gono gejing bom su jumut baro na galiang jong ginong trace jong party ngidon go wei kesor gejing su jumut ban trai banong ra gejing jom yaw ni kandidat jong na galiang jong ka Congress party jongin me pamit dia ngidon ang dia na galiang jong ka committee ke bala clear convener na galiang jong working president ini ba James Lingdo ni working badai convener jong ka Mauplang constituency don ni nak liang jong Mahila itong job kumju nang yang jong MLA MDC di jiwan jong ini por mata kalong ba iwan ban senang lang ye ba Kennedy Krim bat ngikit bok ke duang nak liang jong Congress party hi bro kawai adu nak liang jong MLA baro MDC ba nak party hi bro kawai ba scam pada ka jenis ne ke jong play nak liang jong ba Kennedy Krim pandia jungi na po Mauplang konsi ni ke jing job jingkit bok terbiang na kaliang ka party hi bro kawai ya kayeng sem jungi barangkat bi kurti bro kawai at baro ke bayeng besem namar kani ke por ba kayeng sem hi bro kawai Krishan na ka banda Kennedy namar hapdeng jong kali ka jingkun jungi nam ta election te ke jingkit pa na kaliang jong Congress party hi bro kawai khamtam e ki voters jong ka Mauplang constituency ada kalong ka bala ikarpa di voters jong ka Mauplang constituency ngadu kilong kemi kilong pa ki samla bat paro ki paipa jong ka Mauplang constituency naila biang se sin ya ba Kennedy long MLA jong ka Mauplang constituency nala nga party jong ngi smo komen ba ngiram candidate bo biang ba ki last 5 years na ngali jong ila persyang bat ai ka jing syakri bahab hatam nam ta ki paipa jong ka Mauplang constituency ki bro kawai itu haga jingkun ke beladap mai kumtu kalau wan kumtu ke result bahadin juga result kalau ke ba dale jogi pai ba jogi Mauplang konsi kalau betong bedak le jogi kila skosi kila pabi namar ba jingtrei hakini abala shimti dek be pada hakini ke license siteng kam shimlong katum ka expectation ke long jongki pai ba jogi Mauplang konsi hi berokawai kipun pai ba jogi Mauplang konsi adin ba Kennedy ki rem
nak kalian jongki kalau bagi nak kalian jongki kibun kalau ba agak sosi hado kata-kata namar babon ki skim lag de skim shimet nak kalian jongki ki liwa shu nak kalian ki developmental work ki bade jong di PhD ba ki ki liwa shu matupun ki jongkam ki paiba kalau ki liwa shu kai ka mga don ni ka por mata nak kalian jong paiba jong ka boplang constituency tiga banlong amal iya ka long ka hado kata-kata Tiga jingkat part nak kalian juga ya ki paiba joko moplang constituency. Nak kalian juga PPI lat yang ya bahkan di belong MLA joko moplang. Eskem misalnya nak di sini berhab hatam yang berada mensua nak ai kam ha mentah. Nama tu ki paiba kam jungi kam ki paiba teng ki kuat kalong pakadon ke comparison. Jadi ben compare. Kamla barim di batmai. Hadim bagi ada ban compare. Eskem mata nak kalian paiba kelas sokok ha. Orang kan digawai leda, dak liang ji pai ba jong ka moplang constituency. Kai lat biang ya ba Kennedy. Oh nak liang ka jong pi ka roi ka par kan don. Ka jinon kam kham tam nak ka benta jong ki pai nok song snong. Moplang constituency ka dega constituency ka dega rural constituency. Ka bangi la ong don kam ki beriu ki betip ha, lari ki experience ha, ha ka bede ba ka kam ka jam nak ka benta jong pai ba. Tika jong kan digawai ya ki pai ba. Bagi jit MLA yang beriu ber experience. Abu legit MLA ber experience dan akhirnya kita kisnong kita tahu kita kam kerki. Beriu kita kam kerki. Kisnong kita tahu kita kam kerki. Simet kita kam kerki. Dan ni kita samla kita kam kerki. Kinong rap kita kam kerki. Nak ni MLA dah stu berim. Kena dia latip penurkom bertemu kerja mentoy. Namun nak yang jumpi adalah paiba kita kam mentah. Nak yang jumpi adalah ai paiba ni hat rokom bangla aki mentah. Tegi batmai pada lasai, tapi ala batmai dah kena jadi kena pay tiakan kan jun kam, laga dek simet, laga dek senong thau, laga dek skul, laga jing kelong noi kai, dan kinu dong pay dah kena jadi kelong ba, alat chua ngina perhat, alat chua kelong ngina wat ke skim, dalam ke skim, dan nampak ba kena di, kau kan ni gawai ki pay ba hi kelong ke jiman toy ke thau nam kata jongki, bat shu office ngotho, ke kam MLA, kam ni ke kam tang ban pay nam ta gawai constituency. Kami sokongan bagi dia wong along dia wong belum qualified ha kepada benta. Laga dia nak benta kamu lang konsi. Bagi kemudian kam benta ya kejelah hi berokoi. Idan kam ki ya ki MLA ki bayar ke jimut ke jikham. Langa i kalau bak kendi piang bau kompeten ha. Lo MLA hom tang ke jemu pelang berjong kejelah hi berokoi. Idan ki isu jo bon isu ha kini kisni benta apa kejelah meknya jungi. Jadi iku kalau benta nak liang jong MLA kongres. Berkumju ke MDC Kongres ke dengan orang ke nomik mat berbiang bah pada site nak beta jong kejelahi berokoi. Hapo assembly kembang mata. Ini hapo assembly. Ya kejing trash tom jong ikan nyebut ke MD. Nama dak isu jong kejek beri kejelahi berokoi. Baik bah hakan di sini mata ki. Baik bah bero kiran. Kalau hakan beri isu. Nak ada ILP. Nak liang jong ka, nak liang jong MD ngina persiang buat mat. Ketua ke sarkar ke belum mata. Hakan beri mata barkan ke superlin. Dan dia temperatur ke sarkar rai benweng no, bagi kuat ke sarkar ke long ba, ke long serius. Mesti kau tang bela nak ada sarkar ke rai benweng ke lapiang, kisung tu kau belum mata. Ini mata kita buat jingek. Hak kepada superdian bersarkar ni kendu ondai kau kuma ke rai, sarkar ke don kam long serius. But lakum no don kam benweng. Bahawa dia nang tang ipek pada hak border issue. Jadi kau tu kalau yat mata kini ke border issue. Dia tak tahu orang mengamenta. Idon kam ginong mikmat babiang pada ngai scam dan nak liang jupai ba jong moplang konsi ailat ya ba kendi sesin ngai scam ke moplang konsi ke sarai par kunjuru hapo assembly ngin yo bankan khamha yak isu ke bedai nak mata jong ri ba ke jepriu ba ke jelahi pada koi par hak juga por ngi so kemen ba ke kongres yong i hak de keti mata idon ki kandir babiang nak de moplang babiang nak de mata nak de ke maur keneng babiang raja bala jingkar pa dik paiba jong jelan alat di kongres dongik to diberi dalam tong kena i banjir kongres song opposition piteng ka dong kam song opposition namar ba lerban damdan ke opposition ki bertanya tiga sarkar kala mendeman kumpa kalau mata ke sarkar kami yo mendeman namang idon mendaki MLA ki babiang ki benasait nam ta jong kari bekerja peril jong kejelahi baru kemudian sibun kemudian jango barang scam baka jingkar pa baka mesin ke basurit jong ilang baro somha alat di Kennedy akan diganti belum MLA jadi moplang konsi barba halenda MLA jong ka sore barkum juro tak ada raja pula nang bende